megalayapost.news. Uwe kena kerja setting nak jeng baik thong kipai bah ahlor ke kamtu mobile jungu ulah kenti kansan syakawa amtreu ke bedon hajing king bernihan pada kata jeng kenti jungu syakawa ulah persang jingi yalade syasiliang kawa bahap syasam haga bahadu menta syam letim la ulang am jelom ne udang lai im haga te jengja umeli ulum jeng tip kene jengja kala jahnin kesingi por kendai bejem stem haga balakeno ba uwe kena semla balatip kerteng kumuan prang simli apnim stem kerta nak snong nong kendang sedan ulah don ti haga batu mobile ka bapajut kansan na kibreu hendak kipai ba kibai i kene kila be no yu ban haka jing setting ya kipai ba ulah kenti syak te gawa na kaliang kibor pulit kebernihan nadu hnin kesi kila persyang banwat yau tu kena balik kenti syak te gawa ban hadu menta kim syam lalap la udang im ne ulangam jelob haka te gawa banwat yau ne kena balik kenti syak te gawa kaken hun SRT badru kaken hun naka fire emergency service lembat pulit kebernihan police opos minta kesengi kila dang peteng banwat yau tu kena ban hadu balatho ne kubor kimpat syam lalap setia lau tu kena ulangam jelob ne udang lai im haka te jengja Belak, rosti belak. Iya, teman le malu ni. Itu di batu. megalayapost.news.